kuri no nshuro Michael Carrick arafite full force na Mikel Arteta arafite full force. Ikintu kiriho ni iki ngiki cyonyine kuri iyi match. Arsenal ntiratsindirwa mu rwiseso. Manchester United ishobora kubikora akaba ariyo ya mbere itsindira Arsenal mu rwiseso. Ishobora kuba ya mbere itsinda Arsenal iyi sezo mu rugo muri championnat gusa match 11 imaze gutsinda match 9 inganya match 2 itsinda ibitego 26 yinjizwa 5. Man United wa hagarika ino mikino 11 yose Arsenal idatsindirwa mu rugo ese mu marushanwa yose match 16 bamaze badatsindirwa mu rugo iyi sezo. United ifite ubwo bushobozi bwo kubikora. United hanze iyi sezo imaze gukina match 11 itsinda 3 zonyine inganya match 5 itsindwa match 3 itsinda ibitego 18 yinjizwa 19 iri mu mwenda w'igitego kimwe hanze itari kuri Old Trafford. Michael Carrick muri match enye amaze gutoza Manchester United hari imwe atoje agarutse hari na match 3 yagiye amaze gutoza mbere yuko ajya muri Midfield. Muri zo match enye 3 muri zo yahuraga n'amakipe manini ya Big 6. Yahuyemo na Chelsea, yahuyemo na Arsenal, ahuyemo na Man City kabiri. Chelsea, Arsenal, Man City kabiri. Izo kipe zose nta nimwe yamutsinze. Reka tumurebe ku cyumweru. Ibaye agarukana izo mbaraga. Yanganyije na Chelsea, atsinze Man City kabiri, yari yanatsinze Arsenal. Ibitego 3-2 aho hari imbere. So Michael Carrick twaramonye uburyo yigaragaje muri system ya bane babiri kuri match ya Manchester City iranamuhira akoresha umwataka navuga ahengetse. Brian Mbeumo aramwatakisha uruhande rw'amashiraho dore Grunda rukira Ahmad. Turareba no kuri no nshuro ashobora kugarura umwataka kuri attack nabyo tukareba uburyo yadiringana n'aba defenseur ba Arsenal. Gusa nkurikije cyo bita unpredictable way Brian Mbeumo yakiniyemo muri la match uburyo yakinnye donc udashobora gusoma muvomaze mu buryo yagaragaye udashobora gusoma muvomaze. Arsenal ishobora kwishyira uri amusoro uri stable muri wa buryo akaza kayihangayikisha ari imbere badashobora gusoma ngaragana harajya hehe. Ikintu kimwe maze kubona kuri Michael Carrick nuko equipe ze zitsinda ibitego muri match ya 36 yatoje Midfield yatsinze ibitego 219. Muri Manchester United izi match enye zonyine amaze gutoza amaze gutsinda ibitego 8 amaze kwinjizwa 3 gusa. Muri Midfield yinjijwe ibitego 174. Ikintu kiriho ni kimwe equipe ya Michael Carrick ifite ubushobozi bwo gutsinda ibitego pe mu buryo ayipanga n'amaformula apanga n'uburyo bahererekanya ibitego biraboneka ariko barinjizwa icyo kintu kigisurinyeho cyane barinjizwa cyane ariko United nibura uyu mujyo uko equipe yabo Michael Carrick ashobora kuyarenya mu buryo ashobora gutsindamo ibitego igatsinda 2 Man City bashoboye kubaka iyo run yuko equipe nibura mu mukino dashobora kubura igitego ari ahantu twageze kubona United no kubona igitego biragoye niba ashobora guhera kuri icyo kintu batsinda ibitego. Expect me yuko Michael Carrick mu bihe biri imbere izi match 5 ubona zabaye ikibazo kuzitsinda n'uriya mugabo akaba nanone gukuraho umusatsi. I scoring rate nayigumaho abana basore ba Brian Mbeumo bakunya na ba Benjamin Sesko bagashobora kubikora. United iri mu mwanya mwiza wo kuzatsinda imikino ishobora gutuma irenga kino kintu kimaze hafi ubu turi mu mwaka wa kabiri w'imikino United ishobora gutsinda match 5. Iki kintu scoring rate ishobora kubatwara kino ukomeye bitewe na nicyo aya makipe ahuriyo yahoze ahanganye mu myaka ishize. So kuri uyu mukino Edizo n'umukino ishusho y'umukino ukurikije Manchester United iheruka gutsinda Man City, Arsenal iretse kungana na Nottingham Forest. Harimo n'amakosa nyine ubwo Arsenal babashinza ko yakoze akaba yashyizemo gape amanota menshi mbere yuko ujya muri uyu mukino twita ko ukomeye kuruta uwo baheruka. Ni match kuri Arsenal y'igikombe yo kuvuga ngo nukomeza gushyiramo gape cyangwa se kurinda ikinyo cy'amanota 7 arimo sofa kuko ashobora gukina City hasigiyemo amanota 4 gusa mu gihe City zawe yatsinze bo baje kurinda ikinyo cy'amanota 7 cyangwa se City yatakaje bakaza baje kongera ikinyuranyo. Numva ni ya match kuko tuvuga ngo uyu munani ku gikombe cyangwa se arimo kutubeshya. Kuri Manchester United
ni match yo kurwana ku mugabane w'Uburayi ushaka kuza amakipe azakina Champions League kwa gutsinda Arsenal gutsinze Man City burya hari ukuntu umuntu atangira kugufata mu ishusho arega United gutwa tuba kari ikipe tweze ku makipe manini yatsinze Liverpool yatsinze Chelsea yatsinze Man City Arsenal yatsinze yego nibyo ariko nayo ikuhoreza iri positive imwaka y'imicyo twabango United yabaye nziza ku makipe akomeye muri top 6 ni cyo gisobanuro mbona gikomeye cyane ko Arsenal ni igikombe kuri Man United ku mugane w'Uburayi ariko no mu kibuga uko umukino uzaba ugaragara na Manchester United nubwo twavuga ngo ifite ibibazo by'imvune Madrid ntabwo bahari n'abandi bakinyi bari amaze iminsi byo ubona ko bamaze iminsi basiragorenga nuko batsinze Manchester City ntibari bahari ikiza nuko ya group yakinga na Man City yose irahari bo barakina bakaruhuka bagategereza mu gihe Arsenal agiye gukina na Inter de Milan bo bari bahari bategereje baruhutse bameze neza icyo ndeba ni ukureba ngo United yatsinze Man City birehereza uburenganzira bwo kugira ijambo ku kibuga Emirates bitaragerwa n'indi kipe yose atari muri Premier League niziza kwakina muri Champions League nkabona ko bitaba bihagije gutuma baza kugira ijambo Emirates ibyo twagarukagaho mu kanya ubona ko binatuma nyine bakunze ikipe ya Manchester United bagira morale kuko gutsinda Man City ni ikipe bahanganye ni ikipe imaze iminsi imeze neza muri shampiyona y'Abongereza Man City ariko twagaruka ku bihe bibi byayimazemo iminsi tubona ko nawe uruvuzi muri mikino 5 nyine yaba nziza ugereranyije na Man City nkagaruka ku kiri kivuga ngo United si bisanzwe bya Michael Carrick aba bakinnyi kuri match nk'urundi wa showing up n'umutoza birukanye yatsinze Liverpool yatsinze Chelsea n'abakinnyi ba Man U bazi gukina zino match nkuru no ku mukino wa mbere Arsenal yabatsinze barayigoye cyane igitego kimwe ku busa ahubwo nkagaruka ku kintu kivuga ngo uyu mutoza ko tutamupimira ku mukino umwe wenda n'ibiri nihagije imikino yarahindutse ikitarahindutse n'uburyo ishyaka berekana kuri match nkuru banabyerekanye ku ngoma ye Arsenal iri mu rugo irabizi ese yemera gutakaza match 3 zikurikiranye yatweretse ko yatsindisha Inter de Milan kimwe cya kabiri ikipe yabara abakinnyi baba bencheri batangira hanze ikabatsindisha ibitego 3 match kirangiruka ko ubita Gabriel gize asaba ati ibyo byarangiye ugikurikiyeho ni match dufite ku cyumweru nabo bayifite mu mutwe ni match mbona mu ishusho yo kureba buri equipe urwego rwayo n'ikimo gushaka imwaka y'imikino n'uburyo aba basore bari mu equipe ari kucyumva uburyo kibarimo niba koko ari Manchester United yakinishwaga nabi ku ngoma ya Robben Amorim uyu munsi wenda kamo gukina mu buryo ndabisanzwe bumva bwabo uriya mukino bakinye atari ukuroha kwa Man City ahubwo banabikora ku mikino yose bakina babonye test nziza yo kubyerekaniraho ikipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi ikipe ya mbere no muri shampiyona yabo ni test nziza mbona kamigo kari kinasubire bagibahuye nayo niba koko atavuga ngo ni City yari mu bihe bibi mwafatiranye n'ubundi na Bodo Grimut yatsinda niba ari ibintu mo kumva koko mufite n'ubushobozi bwo gukora mubonye test nziza Arsenal nayo nyigarukeho igiye gukina n'ikipe buri munsi match yayo bigoye niyo bigaragara ko United ifite ibibazo byinshi muri no minsi match yayo ari uburyo ubona ifunzemo wenda bikarangiye Arsenal itsinze ariko match yayigoye ese ko atakaje ko Nottingham Forest atakaje na Liverpool ubizi neza ko igikombe kugitwara imikino nk'ingi ifite ikintu gisobanuye kinini ko gutsinda Arsenal itsinze Manchester United mu mitwe y'abasore ba Arsenal bari ikindi kintu biyumvamo twatsinze equipe mukeba andi mu equipe donc hari n'uburyo n'abafana bayo babyishimira twagitwaye dutsinze runaka home and away Manchester United kubitse ko igikombe biheruka bagitwaye datsinze Manchester baranganyije imikino yose unbeaten bagira ntago bayitsinzemo n'ubu ngo akwashize n'imyaka myinshi Man idatsinda Arsenal itayitsinda ukereka ko itsinda 2022 cyagiye Antonio wa mukino wa mbere Antonio atsinda bayitsinda 3-1 nibwo biheruka ariko ubu ngutu kuvuga na Arsenal nabwo bigaragara ko n'ubu ifite amahirwe yo gutwara igikombe cyane kuruta iyo myaka itambutse so na Arsenal na Mikel Arteta nyine kwerekana ko bashobora kubikora none ya pressure bakabiyambura bari ku kibuga cyabo bane bakura ubufindo bwose ni na test nziza kuri Manchester United kuza kwerekana koko
ntago byari amavamuhira yo kwakira umutoza, ntago ari Manchester City yoroshye. Michael Carrick naje nahinduye ibintu ikipe yafashe irangi. Ni test nziza kuri Manchester United kubera ko ari scenario ntago umuntu ashidikanyaho cyane, imaze iminsi yerekana ko ni nziza iranakomeye, nirataberekana ko ntago ari Manchester muri minsi ishobora Arsenal. Ahubwo ndabibona nka test ya Michael Carrick, niba atsinze ikipe 2 na Bodo Glimt ikayitsinda, yari imaze match idatsinda, ariko nawe byerekane kuri Arsenal. Nekereza ko byagira akamaro Michael Carrick atsinze no match. Ukuntu twabonaga United byete bihinduka ku kanya. Nawe yavuze ngo niba match imwe batsinze Man City ntibagira beza. Yego niko kuri guhari. Yavuze ati iki tugira beza. Nukongera tukasubiramo ibyo twakoze. Yego nicyo nari ndimo ndavuga. Ndabona ko ari test nziza bahuye. Iyi match Man ikayitsinda. Nuko yaje akererewe. Ayitsinze undi ari ku gikombe niko nahita mvuga. Inde ayitsinze nuko nyine yaje akererewe mu gakeya, ariko ubundi ayitsinze akayikubita uko kuze City ayirusha. Abantu batangira kuvuga ati yaza kare n'igikombe ari kukira. Naba mvuga nti nutagitwara uwa kabiri, kuko kugeza ubu hagati ya Manchester na Arsenal ni ikigereranyo cy'amanota 15. Oya mane yagize match nziza kuri City, nuvuga muri make Carrick yize neza match mu buryo bw'amahero umukino arayitsinda, ariko ntago biragira Man ikipe nziza sanzwe. None Eddie ni approach yajyana kuri Emirates. Approach ya mbere ngiye mbona no kubanza kudefanda neza, kuko nabonye Arsenal ishaka kugira ubushobozi bwo kuyidefanda neza ni kwinjiza igitego, ariko wowe iyo ushatse kuyataka ngo ushaka kuyitsinda Emirates bikoze nibwo bwa mbere bibayeho ko muri uyu mwaka w'imikino irangiriza gukina na Liverpool, nibwo bwari bwa mbere Arsenal irangiza ari ubusakuza. Liverpool azanye approach no kuza yaradefanze, ariko Liverpool yabanje gukora ikitwa kubanza kugira possession. Kuri Arsenal umupira yawimye umupira yese ko Arsenal ifite yabimye umupira, kuza gukina na Arsenal ushaka kwirusha position biragoye, kuko amakipe azaga gukina na Arsenal akarusha position bigoye, ni makeya. Liverpool yarayirusha position de balle nicyo cya kabiri serushije mu gice cyakabiri bakiza bwo yararusha umupira. Ariko nyine urebye muri rusange mu mukino muri rusange ya mu gice cya mbere urebye muri rusange ikipe Arsenal agize yihari umupira igihe kinini, uretse ko bakiva muri break Arsenal Liverpool yaraje, uretse ko nabwo namayeri y'umutoza Anesot, kuko iriya match arayibonye ko Arsenal bura yemaze n'ubundi overall muri match yose Liverpool yarushije Arsenal ko yagize 52, Arsenal afite 48. Ariko igice kinini cy'umukino Arsenal igice cya mbere cyose Arsenal yihari umukino, ahubwo nge mbona iriya match tuvuzeho gatano ko Anesot yaraje yiga igihe Arsenal ikunda kubamba, kuko Arsenal ivuye muri break ya minota nka 15 bakiva kuruka half time break niyo kunda gutsinda ibitego, bazaga bahita bashaka na n'uyu mwaka niko imeze imaze gusatsinda ibitego inshuro 12. Nuvuga ngo ni ikipe ifatirana amakipe akiva muri break akubita nk'ibitego 2 hanyuma ugatanya kurwana no kuva inyuma, kandi kugira ngo uve inyuma yishyira Arsenal na defense ikomeye n'uryo defendera rimwe biragora. Liverpool yaraje none itifatirana wa mwanya baba beza iza bavuye muri break itiba nziza kuyirusha. Arsenal ishaka kuyitsinda nyuma akora nago Liverpool yagiye mu buryo bwayo bwo kudefanda neza. Liverpool yadefanda neza, nigeze ko Manchester United akakanya na ikintu yashingiro cyane no kudefanda, nago vuze ngo defend uryame mu izami 100% agomba no gushingira ku counter attack cyane ko ufite abakinnyi bihuta nkaba Amadiaro ba Brembumo, abakinnyi bihuta nk'abarira bakoresha mu gihe mukoza ama counter attack ukabaterera imipira mugakora ama transition mukamwabasha kubona iki gitego nimba mubishoboye. Ariko umupira imbere ya nambere ukabanza ukarinda izamu ryawe, kuko Arsenal kurinda izamu ryawe urimo urakina amakipe biramaze kubigaragaza imikino ibiri y'ubusa kubusa, nuko wabonye urugero Nottingham Forest yarinze izamu neza, ugomba kubanza ukarinda izamu ryawe, kuko Arsenal birashobora kuba yirinda kwinjiza cyane ko offensively iracyafite mu weakness duto nayo, ariko mu kudefanda kugira ngo wizere kuyimeneramo ukayitsinda biba gakeya. Nekeza rero ko ahiraho ahantu idafite imbaraga zuzuye cyane ukaba wadefanda ubundi ibindi bikaza nyuma. Ahubwo uyu mukino mbona ko kuri Arsenal umutoza Arteta afite ikizamini cyo kumenya ngo azabanza monde cyane mu busatirizi, kubera ko match ruka twabonye Gabriel Jesus agira match nziza atsinda ibitego 2, yo Chris nava kuri bench atsinda igitego agira n'iminota myiza, kuko ira minota avuye kuri bench akinye neza rwose, asinda n'igitego cyiza. Nekeza ko cyitego cya mbere atize mu mikino 10 yeruka kiri open play kivuye mu gukina atari penalty cyangwa open play muri rusange. Nekeza ko rero bizamuhereza gutekereza cyane kumenya ngo ndabanzamo Gabriel Jesus ko n'abakinnyi bakina bitandukanye, ariko ubona yuko uyo Chris n'umukinnyi umufasha cyane mu gukina agasubira inyuma agatanga space ku bandi bakinnyi, ariko bageze mu rubuga rwo bahanganye muri final third ubona ko Gabriel Jesus akina neza kurusha uyo Chris, kuko n'umukinnyi ugifatira umupira akawutindana akageza kure mu buryo ntago ari clinical cyane,
kubera ko niyo mpamvu baguze rutahizamu ariko byibuze ka kazi ko gukina na bagenzi ubona kagakora kurusha uyu mugenzi we w'umunyaswede azaba ari akazi rero akeneye gukora ariko n'umukino Arsenal idakwiye kongera gukora ikosa kubera ko yagize amahirwe y'uko amakipe abiri ayikurikiye Aston Villa na Man City yajya akora amakosa menshi mu minsi yashize akayihereza umwanya wo kujya imbere ariko nayo yananiwe kubikosora ntekereza ko rero aka kanya imikino nk'ingi niyo kuyasiga agashyiramo intera y'amanota menshi kandi wowe aba makipe yo urayareba uraya aho karike ibyo karike yakijye kuri match ya Manchester City nuko Manchester United yagaze ubu na Arsenal ni ku kibuga Emirates ntiratakaza umukino n'umwe ntirahatsindirwa umukino n'umwe Michael Karike yayitsindira Emirates cyo ni cyambere cya kabiri niba ashaka kuyitsinda cyangwa se ari uburyo bwiza bwa Michael Karike yazana bwaba ari ugufungura agakina na Arsenal bwaba ari ukureba nyine Arsenal mu maso birashoboka ko yayirusha possession akayiyoborana umukino akayitsinda ese ari ubundi buryo Michael Karike yaza ese Arsenal yo gutsinda Manchester United Mikel Arteta birasabwa iki noneho nawe amaze match ebyiri adatsinda anganya ikintu giteye ubwoba nibyo Michael Karike yatangaje ryamene decevoir ntabwo ari speech yo kuvuga mu itangazamakuru of course urumva sorry na ariko yabisobanuye nasiri no kuvuga yaba ari abakinnyi bashaka kubyumva through media ubwo ndi kwibaza niba itanga isi yose ubibwiye ngo resulta ziri positive ni draw I agree ariko umutozo utagira ubwo ntabwo bivuga oya yavuga ati kubona inota Emirates icyo ari kuvuga byaba ari achievement bitavuze ko atavuga ngo atatu yabura ariko yavuze ati cyo kuvuga nanone ariko ko na Nottingham mbere y'umukino itavuga ngo okay ishakoni inota nyuma yabanje kubisobanura ariko nagavuga ngo kubona inota rimwe yavuze ngo okay niko kuri ariko itoza Manchester United yagize match nk'iya iheruka kuvuga ngo kubona inota rimwe na achievement ubwo uvuze ngo achievement shakura no tugatsindwa bakaba nta kibazo akaze mutsinzo ni mwanzo bibaye nta kibazo ariko urajya kuvuga ngo erega iyo ni mentality ushyira mu bakinnyi ako se n'ubwa mbere tubonye umutoza na Pep Guardiola nani match yo gutoza kavuga tangari zitaziraguye kuzibona ariko ushize kwa gatanu ushize n'icyo kibazo twatuma tukivuga Pep yaravuze no Pep cyo yavuze ntabwo nzi imikino ya Michael Karike that's it yaravuze ati ndikuranda sinziri kubera ko ntazi ibyo Karike njyumva icyo nekereza na siri ikibuga ni ibyo ariko se kamubaza no kumukunda na Michael Karike undi yagiye kureyo ataturi oya mureke mvuge dizo amaye nge ndi kwibaza Michael Karike bari kuvuga iki muri dressing room kubera iki no buretse gato speech zimotiva abakinnyi nyuma yaho ugiye muri press ukavuga ngo ngo drone oya we ntabwo ari ko yavuze which means nyine yavuze ngo kujya Emirates ugakura inota yabanje aravuga ati iyi kipe iri strong ifite squad izi kudefanda neza yavuze ngo mu buryo bwose bw'umupira w'amaguru yavuze ko ari ikipe iri strong izi gukina imipira ya kabiri izi gutsinda ku miterekano izi gukina byose yavuze ati kuri twebwe aho turi uyu munsi naho Arsenal iri kujya Emirates itaratsindirwa tugakura inota yaba ari achievement avuga ati kujya Emirates tukabona y'amanota 3 biroroshye nasiri ku ikipe iri gukina rimwe mu cyumweru ku ikipe yamaze gukonvinsinga abantu mu mikinire yatsinze Legacy avec Manuel ariko ntabwo ari byangwiriri erega yatsinze City maze imikino 3 idatsinda ibyo wenda no kwenda nyiri gukomeza kandi yarari mu rugo oti ubu ntabwo ari oti